King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti, anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula, at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Pagat panapon po kaya kayungan. Iyabetala po king panalangin tamo, para king kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki, kambeding karelang pamilya. Dimalanta family, Between family, Lilia Perez, Bain and Oscar Zeta Sate, Lynn Itsuka, Chito Between, Natividad Alonso, Iris Jomay and Enzo Sagmit, Lorna and Jan, Lois Bernadette, Bianca Lorraine Pascual, Alonso family, Jose and Juliet Rivera, Hinco family, Christine Joy Poyawan, Pablo and Reynaldo Giao, Constantine Blesilda Apimwar, Juanita Regala, James and Margie Sutpin, Brian and Marlene Later, Ben Sahagun, Emil and Lorraine Sahagun, Elena David, Anea Sahagun, pamilya ng Macario Mendoza, Agustin Mendoza, Mendoza family, Coronel family, De Los Santos family, Shane Layug, Edilon Colon, June Carlo Joseco, Gilbert Kiambao, Maria Teresa Valentino, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Edward and Jacqueline Bautista, Jenny and Denden Obedicto,
JC and Faith Kayanan, Tony and Annette Kayanan, Toval and Lisel Kayanan, Peter and Nene Kayanan, Roque Gomez family, Narding and Teresing Bautista, Nikdao family, Roberto and Milagros Gosum. Para king makapasubaling kayaduanan dari, Neil Arlene and Ferdy Nuki, Orlando Culala, Alfredo Jr. and John Alfred Kayanan, Janus Richard Cancio, J.R. and Jonah Cancio, Fatima Judith Ocampo, Pilar Ocampo, Ligaya Deirit, Boy and Eming Daag, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexen David, Irish Jomay Enzo Sagmit, John Benedict Between, Ira Joan Between, Jennifer Kalilong, Ruth Ann Inco, Al and Lisel Vitug, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Reina Parbo, Joshua Colleen Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Norma Parbo, Mariposa Mahia, Mary Chloe Mahia, Claire Cassandra Mahia, Marjorie Yanko, Alma and James San Antonio, J.R. and Jason Chua, Arlene and Nelson David, Garrett Ann Ocampo, O'Neil Ocampo, Janina Rivera, Josie Hinco, George David, Randy Kayanan, Jason Reyes, Rolando and Catherine Sebastian, Irelan Claire, Neil Joshua, Franz, Aldrin and Nina Arian Sebastian, George and Pat Torres, Joseph, Marie Hazel and E.J. Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike and Melody Yung, Marino and Nancy Manyalak, Leslie and Narciso Manyalak, Emiliana Tarok, Clarita Manyalak, Jim M. Dempsey Yamson, Laksamana family, Voides and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Seriarina Ramirez, Ronilo Bisda, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gazela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Redford and Janice David, Eric and Joy Carlos, Peaches Ocampo, Renato Montemayor, Marvin and Cheryl Regala, Dave and Maricon Starwalt, Jonedel Mendoza, Adrian Flores, Dennis Santos, Willin De Jesus, William and Wilson Laksamana, Ashley Chia, Princess Serrano, Lay Ocampo, A.C. Soriano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Rodriguez family, Manlulu family, pamilya ng Apong Ading. Para King Malagwang Kapaldanan dari, Estrelita Soriano, Jerry Hinco, Ven and Victor Lagman, Juanito Manyalak, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Loretta Salenga, J.C. Drens Tayag, Luz Culala, Lucina Tarok, Irene Between, Roberto Alonso, Iris Corazon Perez, Oscar and Edwin David, Alvin Sharon, Marilu Sibug, Angelina Nicolas, Elvira Dinjosyan, Arsenia Hinco, Tenyang Aquino, Danilo Dizon, Glenda Villar, Romeo Cancio, Euprasia Valencia, Romeo Datu, Pauline David, Uliet David, Remedios Del Pilar, Francis Kiambao, Jomar and Minerva Kiambao, Irene Bitug, Dr. Belen Gonzalez, Manding Sahagun, Andrea David, Ricky Lusong, Milagros Between, Raul Between, Ralph Gregor Between, Helen Romero, Domingo Sharon,
Wenceslao Cañonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Ann Pring, Luciano Aguiluz, Nancy Purigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Otip Obstain, Leonolo Venceslay, Jordana Meseti, Irvin Jan Musni, Joseph Gozum, Apong Ustag Wanlaw, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Priscilla Aguilar, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Heidi Robinson, Kate Villa, Purificacion Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza. Para King Kapayapan ding Kaladwadari, Edwin Romeo Avelardo, Benita, Jerry, Pacifico, Alice, Elena, Reynaldo, Ronel, Lucila, Rafi, Antonio, Rogi, Rodrigo, Miguel, Paulo, Corazon, Francisco Sr., Meliton, Herman, Marcela, Victoria, Apong Abling, Victoria, Teopilo, Rodolfo, Christopher, Teresita, Jose, Eric, Gregoria, Abelardo, Rolando, Belen, Antonio, Florentino, Paulino, Patricia, Hamong Osegiao, Dr. Bienvenido, Loreta, Melanio, Felicidad, Ben, Renz, Rosalina, Pedro, Paula, Rico, Medala, Hamilcar, Rene, Angel, Amparo, Orlando Sr., Francisco, Domingo, Raquel, Fernando, Randy, Carlo, Charlie, Pedro David, Benedicto, Juni, Felipe, Paul Christian, Alfredo, Adelaida, Macario, Flora, Feliciana, Paulina, Raylin, Ramon Ricaport, Marita, Santiago, Mario, Magdalena Regala, Abel Sr. and Jr., Rosita, Faustino, Pasencia, Rafael, Chodora, Felisa, Eduardo, Edilberto, Frank, Mark, Neni, Berting, Quintin Sr., Ignacio, Macario, Agustin, Aniseta, Benedicta, Feliciana, Marciano David Jr., Nestor, Gregorio, Francisca, Rustaquio, Elena, Severina, Rebecca, Rosalina, Clemente, Sabina, Mariano, Alfredo Sr., Maria, Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Jerome, Julian, Maria, Jose Sr., Isabel, Simeon, Lorena, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Angela, Angel, Nancy Garcia. At ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaga na kakarelo. Kapag siya na
King lagyo na ning iba, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ko antimurin. Kaluguran kong kapatad, king Ebanghelyo tamong eni, ing Ginoo agkat nakatamong mamatawad king metong at metong. Anya po kaniting banalamisa, anya doon tamo king Ginong Dios, di na nakatamo kaniting grasya, kaniting kababanban, kanita agyo talang tanggapan, ding kaparatang tao, lalong-lalo na po, retang mi kasala kaya katamo. Tahimik tang anyaduan, iting grasya, ibat king Dios, at patuloy tala pong panalangin, ding sablang ating sakit, COVID, libotad tamo po. Ginong Jesus, pagkaluban mo keng malinis a puso, bamilang agyong patawaran, ding mi kasala kaya kami, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Heso Kristo, pagkaluban mo keng malinis sa isipan, ban kanita eke tatanamwa king metong at metong Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, pagkaluban mo keng malinis sa kaladwa, baking mabibiyeng mitmong kayapan, libuta daring kaparaming tao, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ing Dios, amayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpanga patawad daring kasalanan tamo, idala nakatasana, king bie, alanganga. Amen. Abe-abe tayo pong ining purian, ing Ginong Dios. Manalangin tamo. O lubos ama pamakalulong iba, bustan mong ingkekang pamamatawad, pagdala na keng maragul at tula at kapanaligan, at iyong nakeng
mga linuan at matulang mamatawad, karing kamalian, ay arapat dake kami, ring aliwa. Pagkalub mo iti, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng sirak. Ing sisinop sa mga loob, at kanwa kakong kasaman. Makanyan man karing makasalanan, iti ing karelang penugalyan. Ing taong mapagbenggansa, tanggapana ing benggansa, ning ginong makibalo, karing kasalanan ning ninuman. Patawaran mo ing sugat, apasari na keko, ning kapara mong tao. At potang manalangin ko, kanito mi patawaran, ing kekang kasalanan. E nakamtan ning tatanamwa, kimpara ng tao, ing lunos ting kinu. Nung intaw, sisinopyang mua, king kapara ng tao, makanano yang makapanyawad kapatawaran, karingkeyang kasalanan. Tao kamupin, inya makatanam kang mua, dapot kanino kamanyawad kapatawaran, para karingkekang kasalanan. Emu kakalingwan, king datang ing aldo, aika matekamo, at malasoyo ing kekang katawan. Inya, ilako mo na ing mua, at mamintu ka karing utos ning Ginu. Emo kakalingwan ding kautusan, at ekapay mua, king kekang kaparang tao. Ganakan me ing tipon, ning kakatas-katasan, at kalingwan mo ring kakulangan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Inginu magana kaya, inginu mapaglunosya, inginu magana kaya, inginu mapaglunosya, inginu magana kaya, inginu mapaglunosya, inginu magana kaya, inginu mapaglunosya. Purihan may inginu, o kalidwa ko, mabilog kong pangatao, purihan may lagyo ng banal. O kaladwa ko, inginu kekayang purihan, sablang kaya keka pepanabang, emusana kakalingwan. Inginu magana kaya, inginu mapaglunosya, inginu magana kaya, inginu mapaglunosya. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sabla kong sakit, pakayapan na ko. King kamatayan, kakabos na ko. Ing lugod na't lunos, pagkalub na kako. Inginu magana kaya, inginu mapaglunosya, inginu magana kaya, inginu mapaglunosya.
makanano yakatas, ing banwa king yatu, makanyinya kalawak ing lugod na. Karetang makitakot kayo, nung makanano yang marayo, hingaslagan, kingalbugan, makanyanla karayo, kaya rin kaya katang kasalan. Inginu magana kaya, inginu mapaglulusya, inginu magana kaya, inginu mapaglulusya. Iya tatanamwa, kenuman, umwa mo sa ng alang kapupusan, katamo papatulan, agpangking depat tang kasalanan, ning ablasan man, agpangkaring kay katang dewakan, at kamalyan. Inginu magana kaya, inginu mapaglulusya, inginu magana kaya, inginu mapaglulusya. Inginu magana kaya, inginu mapaglulusya, inginu magana kaya, inginu mapaglulusya. Pamamasang Ibat, King Sulat ng San Pablo, Caringtao, Roma. Kapatad, alani numang kaya katamo, may bibye para king sarili namo, at alam mo namang mamamate para king sarili namo. Nung mabiyetaman, mabibiyeta mo para king ginu. Nung mateta mo para king ginu. Inya mabiyetaman o mete, king ginuta pa mo rin. Uling Kristo, meteyo at sinubling mebye, bayang maging ginura, ding mabye at ding mete. Ing amano ning ginu, babiyeke kaya kayo, ing metong abayong kautusan, mikakalugod kayo, nung makananura kayong liguran. Inginu manatiliya kaya kayungan, At kaya kaan timurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka o ginu. Kanita, linapit ya i Pedro kang Jesus at kitang na, Ginu, makatapilan ke dapat patawaran ing kapatad kong mi kasala.
makatapitong ukdo, nga nang may kibat Jesus, ali, makatapitong ukdo, nune 70 ukdong tsapito. Uling ing kayaryanan ning Diyos, kawangis ning metong aari, ami balak maningil king utang da kaya ring ipos na. Mapilan lapamo, ring ayawos na, anyang detang de ing metong karela, amaki utang 10,000 pesos kaya. Alayang apamayad king utang na, anya inutos ning kayang amo, ing mipasaliya, pati na ing kayang asawa, at ding kayang anak, at ding pibandyana, bayang makapamayad utang. Sini Claudia ing ipos king arapanan ning kayang amo, may kisabi ang mayap, di na niyo ko pong di takapanahon, at bayaranan da kayo king sablang utang ko. Meluno siya ing ari kaya, anya pepatawad na kaya ing utang na, at pepaboren neng meko. Dapot anyang kalwal na ning mismong ipos sa ita, asalubungan ing metong karing kalupan ng ipos, amaki utang 500 pesos kaya. Kinwel yune, sekal ne batal, at nga nang sinabi, bayaran mo ing utang mo kanako. Sini Claudia ing kalupan ng ipos, kingarapana, at may kisabiyang mayap, dinan mo ko pang panahon at bayaranan da ka. Dapot eya may bisa. Bagkus pe pasukol ne hanggang eya makapamayad king utang na. Panakit da kanitiring aliwang ipos, menamdaman la. Anyamin talaking ari at simbong da kaya ing eganaganang milyari. Uli na nita pe payawis nining ari ing ipos at nganang sinabi kaya, taong alang kwenta, pe patawaran da ka kim kabilugan mong utang kanako, uling mekisabi kang mayap, sukat ka naman sanang lumunos king kalupa mong ipos, nung makananura kang kelunusan. May buaya king mwa ing ari at pepasukol ne bayang magdusa hanggang eya makapamayad king kabilugan ay alagang inutang na. Nga nang memupos Jesus king kayang pamagkwento, makanyan mo naman ing daptana ning kaya kayong iba at yubanwa. Nung ing balang metong kaya kayo, ay abiyasang mamatawad king puso na king kayang kapatad. Ing maya pabalita, ning kaya katamo kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa kat panapon po kaya kayongan. Kumusta ko po? At kumusta la naman ding kaya katamong tutuki keng live streaming. Maka live streaming tapangene. So, kumusta rin po karela? Lalong-lalo na po karing kabalentamong at yung karing miyariwang bansa. Maya pa gat panapon po kaya katamongan. Maswelo ko po ing ditak-ditak mi babalik ta ng sisimba. Patuloy tala pong panalangin ding may COVID kaya katamo na sana eno darakal at sana paratitang mimigat man kanita hanggang mawala iting sakit busal tamo hanggang makapagbalik ta ng lubusan kaya tikimpisamban lalong-lalo na po palapit na ing Pasko. So ing ebanghelyo tamo po ngeni ibatya kang San Mateo chapter 18 verses 21 to 35. Ing peka masakit diling utos ning Ginoo kaya katamo, aliwa po ing mikakalugod kayo. Ali,
mayanyaita, mua mo, hag-hag, mi kakalugod tamo. Sagulya mo po ito. Para kanako po, ing peka masakit diling, anyadwana ning Diyos kaya katamo, ing makasadyatang magpatawad, karing kaparatang tao, andat mi kakasalala. Masakit ya pong dili ini. Hanggang ke kaming pari, masakit. Magpatawad, karing taong may kasala ke katamo. Mumunang kutang, ninuwari ing dapat tang patawaran. Deng mamurit-murit migsaraking ABS-CBN. Alano pong chance deta, gam patawaran nyo la. So, nino yung dapat ang patawaran? Deng sisip-sip, keng pondo tamo, keng PhilHealth, dakatamo man intindyan. Maluwat na umesilab keng impyerno, deng kaladwara reta. O ninong dapat ang patawaran? Deng alang kwentang mani muna, keng bansa tamo ngene, makanano yung patawaran deta. Ika yung miloklok karela. Ika yung migboto karela. Inganya duwana, ning ginung patawaran tamo, na masakit maniwala ko, elo po aliwang tao. Deng familia tamo, di napat marokya ka tamo. Ing asawa mong may kasalak kaya ka. Ring anak mong linapastangan kaya ka. Ring kapatad mong migsalitang matsura kaya ka. Ring kakaluguran mong biglada na kanggilutan at pagchismis ngeni karing aliwa. Ding taong malapit kaya katamo, ilang masakit tang patawaran. Neng kay baluta pa, nangaldo, nangoras, lami kasala kaya katamo, at susumpatalang eno pakisabyan hanggaman kapilan. Dini po ilang masakit patawaran. Pero alata pong agawa. Nung bisa kong malaya at payapa nga naning Ginoo, dapat magpatawad kayo. Pero nakatalalakuan ng Ginong natuturo makanano. At inyo pong adwang simpleng paralan amanwan keng ebanghelyo. Mumuna po ini. Ketang tauli ng bahagi ng ebanghelyo, sabi na ng Ginoo, patawaran nyo ring kapatad yung mi kasala kaya kayo, king kekong puso. Patawaran nyo la, king kekong pilubluban. Neng kay po isipan ko, eno man kailangan lapitan ding mi kasala kaya katamo. Eno man kailangan pakisabyan. Etana po anak kamalati, bala mo kindergarten, nung nuka rin sumbong dakataking mestra, kay bating mestra, o ikakapatemita, o sige, shake hands kayo, o friends na o kanyan, yarina. Kaya katamo po, makanyan kayan. Iwasan tala, nga kakit tala. Lilisyatang dalan, nga kakasalubong tala. Mimimimwata karela, keng puso tamo. Aintindihan na siguro din nga pong ginuna, kailangan lapitan. Atin po kasing taong talagang toxic. Ating taong masyadong negative. Alalang akakit kaya katamo, nunay matsurang gagawan tamo. Alanong ikit maayap kaya katamo. Akakasabi tala mo, madidepress at lulungkot tamo. Siguro aintindihan na ng ginuing. Tala lalapitan, den taong makanyan. Pero sabihan na ng Ginoo, maski ken mong puso yu, patawaran yula. Mas miken mong isipan yu't pilubluban yu, panikwanan yung patawaran. Maski ken katahimika na ning pamanalangin yu, patawaran yu king sarili yu. Manyad kong saup king apong Ginoo. Ginoo, masakit kayo pong patawaran ng tao ngayon. Sopan niyo ko po, panalangin niyo ko po, bindisyonan niyo ko po, baking patawaran ng tao ngayon. Pero maski mo man keng puso mo, panikwanan meng patawaran ng may kasala keka. Malay mo, datang ingaldo, akasalubong me,
may wala na, ingwa mo kaya, at balo mo neng patawaran. So at least, keng puso mo, magumpisa kang patawaran me. At tandanan ko po, anyang magaral kami, tiro ng apong Jo David, taga Betis siya apong Jo, sinabi na kaya kaming seminarista nga na, o ba't tatanam kayo? Nako man ortelano. Ortelano la ring tatanam. Kayo, eko ortelano, anya, eko tatanam. Kaya po, ganapin kitang mumunang pamamasa, ing tatanamwa king puso mo, na makaing buri ning apong Ginoo. Amen? Amen. Kadua po. Bayo yung isipan patawaran niya ing kapari yung tao. Magkasakit kayo siguro magpatawad karing aliwan tao. Pero bayo mo isipan ita, tandaan niyo, ita mo man po, king sarili yo, kailangan niya ing dakal akapatawaran. Ita mo man mismo, kailangan tang manyadtawad king Diyos iba, karingaliwang tao, king dakalakapalpakan gagawan tamo. Isipan nyo na mo, pilang kong beses meging makasarili, pilang kong beses meging maimut, pilang kong beses may kipagkaluguran, pakisabihan, deng aliwang tao. Pilang beses makitid ko panlalawi, pilang beses megi kong makayato, pilang beses megi kong mayna. Anya, ita mo man, bayulo, yolon, dingaliwan tao. Ita mo man, kailangan tang manyadtawad king Diyos at karing kaparatang tao. Umpisan me pa king sarili mo. And then mali mo, minsan na yaldo, migising ka, agi mo ning patawaran, ding aliwang tao king biye mo. Amen? Amen. Ini pong tauling kwento, kaya po, ibat ka na ako. Dimdam kaya po kang apong Tony dumawal, anyang Biyernes, may pagkwentuhan kami, at akwento ni, ining kwento ngay ni. Yapong Tony, at niya pong kakaluguran ni asawa. Kilala nung kilala, uling yapa ing meminyag kening babae. Dening talasawa nga rin, may kalugod la, at ilang metong ayanak, babae ang malati. For 17 years, manyaman, mayumo, ing pamiyabeda. Anyang minsan, at inyang akilalang anak a babae ing lalaki. Sinintayang pasibayo. Tikyane ing babae ngayti, pekyabayane, at likwana lang anting nano, ing asawa na at ing anak na for 17 years. Mikyabe kening anak a babae. Well, masaya lang miyabe. Ang ganyang minsan naldo, may kasakit ining lalaki. At anyang may kasakit bigla ning likwan nining anak ka babaeng tinuki kaya. Pepa borenne at ene pepal to pasibayo. At ining lalaki, at inyang sakit, alayang kabiyayan, alayang abe, nang gewa na rugo, ay sipa ng mibalik kening tunay ng asawa. Malawt ya pa, ikit ne ing anak ng babay, dalaginding nenge ni mamalisya, king bakuran. At anyang ikit nening anak a babay, talagang may tulaya at milay yung selubungan idadi na, Daddy, tiki na kilub. Kani daddy, namo minuli ka. Tiki na kilub itatang na, kalub ng tatang na, hustong-husto, patipaya, king eran imana. Imana alayang sinabi, linawin niyang marat na ining asawa na.
Ing anak kamalati, yang migsalita para kang tatang na. Tatalnane gamat itatang na. At nga nang sinabi kang mana, Mami. Kita mo po yung sinabi na kang mana. Bala mo makisabing mayap, Mami. Mengis na wayo pong malalaming ima. At nga nakinganak na, sige inang, isama mo si daddy sa kwarto upang makapagbihis. At manibat kanita, tinggap neng pasibayo ning ima. Anyang abalita ng among Tony ini, inawos ne ining babae. At nga naking babae, nga na, bilib na bilib ako sa ginawa mo. Bilib na bilib ako sa iyo. Tinanggap mo uli ang asawa mo. Nga na pong may kibating babae, amo nga na, wag po kayong bumilib sa akin. Bumilib kayo sa Panginoong Diyos na kayang patawarin anuman ang kasalanan na gawa natin. Milabas pa po yung dakala panahon, dening may asawang ini, mete na lang adwa, ining anak da at ining familia, at ining asawa at tanyang adwang anak. Anyang Biyernes po nga bak, inaus na yung bigla iapon Tony. Among, sabi na nining anak, natatandaan mo ang araw na ito? Ano nga pong Tony? Anong special sa araw na ito? Di ko na matandaan, nga pong Tony. Ito po ang araw kung saan bumalik ang tatay namin sa amin. Ito po ang araw nagkasama-sama kami uli. At nepo karagul impact king anak. Itang minuliya itatang na. At ne karagul impluensya king metong ayanak kamalati. Itang pepatawaraneng mana itatang na. Kasabi neng minsan apong Tony ining babae nga na, mapna mo apatawaran me ing asawa mo. At nga na po kanong mekibating babae, amo nga na, for 17 years, masaya kaming may kakalugod ning asawa ko. Siran kuwari itang 17 years, uli namo ning metong apa magkamali ning asawa ko. Amen? Amen. Nga na pong memupos apong Tony, neng kay manakitang puzzle keng Facebook, panintonan me ing letter M, karing dakal ating magmulto. Eko pagagalo, choir, patay kay Mike. Yung kay manakit kang puzzle, keng Facebook nga na, panintunan me ing meto nga M, karing dakala double yung makasulat. So akit me, keng Facebook, ano karakal W, bala mo lamang M. Panintunan me ing meto nga M, karetang dakal W. Yung kay mga duling kong panintunan kay itang M, pagkasakit kong akit ke, W langan nga kakit ko. Ano nga pong Tony? O ba't pa'y duling tamong panintunan tayo ing meto nga M? Teta na mag-enjoy, dakal W yung makasulat keng larawan. Kaya po? May kay panintunan tayong meto nga mali. Akakalinuan tala, retang dakal, amasayang maya pabage,
milyari kaya katamo. Amen. Ipanalangin tala, ring dakaltang kapatad na etapa apatawaran, ding dakalataong eta kapad, eta kasundo. Anya doon taking Diyos, hindi na nakatamo sa ng kababan, batalang atanggap, kimbieta mo. Panalangin tala po ring dakalalagyo, may basa nandin, pati na po ring intention, daring kaya katamong tutuki keng live streaming. At iyabi tala po ka rin panalangin tamo, ring kapatid tamong mag-birthday, i Mark Anthony Rapay-Rapay, Ogie Ocampo, Aizel Carpeso, Vicente Regala, Amado Santiago, Jennifer Guevara, Lorna Mendoza, Christian Sam Gozom, Ruth Angeli Pelayo, Sian David Agabaw, Angie Aison, May Camiling, Queen Lorraine Parico, Remy Medina, para po karing intensyon da Ritonet Orejas, Lala Guevara, Amelia Bacani, Gregorio at Luz Viminda Bautista, para king kapatid damong masakit, Chito Cardinal Tagle, na midinan pong COVID, at para karing host barangay, Barangay San Juan Nepo, at dingking Gawad Kalinga. Tahimik tala po saguling panalangin, kayabe daring sarili tamo intention. O Diyos ay pami, linisan mo ke pilubluban, bang mawala ing ketasan mi, at mit mong lugod at kababan, apatawaran mila ring kaparaming tao, kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Viva
Manalangin kay kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapuri at ikalgay ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplalat ning banal na. O Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ning kaya kang balayan, at tanggapan mo la rin ning kaya kaming ayin. Manano na sanang impamanyaban imbalang metong ngeni, pagdala na kayong kapayapan, kang Kristo Jesus, aginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayongan, At kaya kaan timon, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ng pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Alang ko pa sing aus mo kaya kami, king metong abayo at lalong makapagmulalang biye. O Diyos ning lugod at pakalulo, parati kayong makasadyang mamatawad. Makasalanan kami at agkatan mo kaming manalig king kekang pakalulo. Uli nita, kambedering sablang koro ding angeles, daralit ming kekang ligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kekaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo, kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan. Kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinwa na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan na yung kalis karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Gino, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kekang dulang. Katmon mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan miya ing katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo. Aduan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding kaya kaming masakit at ding pakakalulu. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Amen, 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 Ngini po anting metong familia, anya duwan taking Diyos, hindi na nataang sika na lub, manyad dawad, king metong at metong, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Amen.
Mikabus mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Anting pamamiya kapayapan king metong at metong, magana kayo pong sabihan, karinggang kasiping iyo, I am sorry. Patawad po. Sige po. I am sorry. Practice na po. I'm sorry. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo itamong mayayawos king Ginoo. Gino, e kung matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingat siyo karing pibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingat siyo ka kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauling ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man spiritual king puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen.
Siklaudangan po para king panalangin king Mater Dolorosa. Ini pong imahen at yung keng harap tamo, pagatlo tayong Aldo Novena, hangga po keng Martis, ka-fiesta na keng Martis. Panalangin king Mater Dolorosa, o Indo ming Birhen Maria, malugod at indong tutu, at inkang pusong mayakdak king sundang, anyang king lalam ning krus ning anak mo, penamdaman mo ing kasuksukdulan asakit at lungkot. Ketang pinandita ita, meging indura ka, uling binye na kaning anak mo kaya kami. Uli nita, pagkapilitan mi, king saup ning grasya mo, ing maski ditak mo man apamatulan da ka, at pulisan ding luwa karing mata mo, kapamilatan ding dapat mong mayap at kabanalan, mananunasang ituntun mula ding biyemi, king kapamintuan, king anak mong i Jesus. Parati misanang tandanan, king atin kaming Indo, na makaintindi karing sarili ming kalungkutan, mabiyasa kesang mipapamatula, lalong-lalo na kaniting panahon ning pandemya. Sopan mo keng mipapagmasabal, at matutula, king masanting adaranasan ding aliwa. Ipanalangin mo kami, o Santang Indo ning Diyos, parati mo keng sopan at ilapit king anak mo, pamatulan mo kami, at parati sanang manakit kabaldugan, karing kapag subukan, adaranasan mi. Amen. Mater Dolorosa, ipanalangin mo kami. Salamat po. Luklok tapo saguli para king mapila na kapabaluan. Mumunandili pasalamatan ko po. Buri kong abayin nyo kong mamiya kapasalamatan. Dakal salamat po. Karing Thursday group na maglinis balang Sabado keting pisambanta mo. Ban kanita po dasan tayang malinis andat Domingo. Then pong dalakitan na masaya kong kayabe andat Sabadong abak maglinis po kening paligid tamo. Brother Norman na maglinis po kening dikot kening kilwal tamo. Iaching Honor Serrano at ding kayabe na may malot po reng pemieta mo anyang birthday na ning Birhen. Then grupong waivers na mamahala kening garden na ning Sacred Heart. Ampon may grass cutter kening gulot tamo. Then ampong barangay chapel coordinators at ding karelang kayanakan na masipaglinwal anyang novena king Birhen. Then kamadero na manayos po karing mialiwang imahen na pag novena tamo keti pisamban. At denggang pong sasaw mag-serve karing misa tamo, lalong-lalo na po reng Martha's Group ding mangolekta. Karelangan po kaya kayungan dakal pong dakal asalamat. Palakpakan tala po rening tapat asusuyo kaya katamo. Salamat po. Abangit ko na po nandin atin tamong atlungal do novena para king Mater Dolorosa. So bukas po hanggang Lunes atin tang misang 5:30 ninggat panapon. Ampong Martis, 5:30 ninggat panapon para po king ka-fiesta na. At ausan ko po retang ating kamag-anak, makalibing king apartment, king kakatamong sementeryo, na makalibing ng magit 5 years, kailangan ko pong makikit king opisina. Ulitan ke, denggang ating kamag-anak, makalibing king apartment, king sementeryo, na may gitnang 5 banwa, kailangan ko pong makikit king opisina. Ita mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. At paganak ako, Lunes, Martes, alatang opisina, magumpisa mo pong Miyerkules hanggang Domingo, alas 8 ning ngabak hanggang alas 12 ning gatpanapon. Ita mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad ta po, manalangin tang pasibayo, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, Ingginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbuan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indalin Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nginiyampon king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami. ini po ing simple tamong assignment, ganing paromingo, malugod yo pong lapitan, deng familyayo, ing asawa yo, ring anak yo, mag-practice ko po karela. Hanggang alang dahilan, malugod yo pong sabihan karela, I am sorry. From the bottom of my heart, patawaran mo ko. Tamo po, salamat po.
Ating Ginoo manatili kaya kayongan, at kaya kaan timuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kaya kong familia. Ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ingmi sa tamo midaune, umay kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. May pabengi po kaya kayongan, salamat po king kaya kong pamanagon, mimingat ko po, potang muli kayo. Good evening po. Dalit nating Ginoo, dalit nating Ginoo, pagkapagkapsyanan ating kaluluwa. Dalit nating Ginoo, dalit nating Ginoo, pagkapagkapsyanan ating kaluluwa. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nun e uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisan ng banal na Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginoo, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alangangang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.